adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen Kiram tang mati jong ni phain korapli anikang sampor phatrok sira chitim apor malong dipu birla long kido dipu Presbyterian Mondolia long Christmas Festival pamanpon Karbi Anglong Mission Field Secretary Reverend R. Lalthapuya Kacharipon Bangso Christmas Festival along Organizing Secretary Lal Ramdin Thara Ahin Pensi Maiki Phalam Thi Than Parjupon Mayalong Mizoram State Aizol Rong Sopialong Nongnam Kachathanglong Chingaveng Amondolia long pen Mondolia Sir S. Lal Thanga Ahin Pensi Christmas Greeting Rataphan Paliponlo Fine pangang u to arna mitu apang ke pejok ji apang dakpirte ka hache ardi besen pen ninga rong pen ka talon ji apang lidung ka do ka ve lidung mading che sig rab rab lo na lo me kardom Bangso Phi Chingaveng Amondoli pen ke bangalo hiya tumaphan Dipu Mondoli pen Mondolia Sir Dharam Singh Timung Mensing Ronghang Cheksolang so Mondolia Sir Jolison Terang Rong Sopia Mondoli pen Mondolia Sir Horen Phangchola pen Ratis Rong Pharatum pensi Man ke do Karbi po ho pen Karchu Padupon Bangso Hu Dipu Mondoli Koratum Ahin pen Arnam Chirwalun Parjupon Bangso Hu Chingaveng Mondoli along Servant of God Lal Thara Ahin pen Arnamalam Parjupon arnam kang hon thepar pikapotsi Christmas u halake dolo Mangai na wanga Christmas kandon kansan ani wangin lasi arnam kang hon thepar pik penajo Christmas seta nang dolo apotsi kini po he Christmas suna hian kanin mangai na te iti tharila lapuson thotsi arnam kang hon modi talong ka cheklang ason thot ilitum modi ta hijan ang bong setame ning kang sam ke pedo ka jing hon se roi ke akenang sot nai la pen alam thepina nu pa kanin pangai na te fa te ne na kanin pangai na te country an te ne na kanin pangai na te penansu ang bong setame la pen jir po ang bong setame la pen po la pen aso la pen pe so la to ke ve ang bong litum ang bong ke ning kang sam la pen litum ka jing hon se roi pedo pon pon sena Puthot Matijong ni phain korapho anikang samle thosutami Christmas Festival paman ponthusi Dipo Pastorate Longri Pastor Reverend Lallan Moya Ahin pen kachepahem phu pona mayalong Mondolia Sir Dola Singh Teron Ahin pensi mayalong Christmas greeting pipajir ponlo Bangso Hu Chingaveng Mondoli pen Combined Core Kapar Juponalong Chingaveng Mondoli pen Mondolia Sir BL Thalamuna Ahin pensi Anamalam Parjupon Bangso Phi Christmas Festival ani kachaparong jia phanpura kilun ke kan chepaklang ponrinti News Report KTV News Hamren rong sopi mondoli ke do anching room si Jisu Kristo ama hangke thegarni kita London
Somindar arat sutami chini lapen ke kroidam pamido aningkan bang sutami matijong ni phain kora pho ani lopolote Christian anim ke kroya ratatum anke Jisu Kristo pirthe kahachani talondun ringtilo Son thak United Christian Forum UCF pen patil pi ponsi kedam tang matijong ni phai isi surihini rain korapli hamren rong supi along mondoli do an pangrung si Advance Christmas katalon cheng ponsi Christmas Carol adon kedam pen Arnama fan kilun kero karcho ajami dengpon. Church of Mondulia long la pusonsi ningarong pick pen Christmas fan talona chupon lo. La pen la pusonsi non ke kado owe program petangsi ningarong pick pen pitcha buhus kapitik ke chuki juna porlo. La puso por husi jola kado owe birta ke apa tu menda chetongsi kado owe ethithini kado owe karbiang long arata thengno pachini dunlo. La si ningarong pick pen em puji so mahang tek Chihok bangsa program ke deng pen ke chugijun abuhus rat pen ado ko benitum ke chugijun aporlo not asi alangli ingno renang litum kaduk obe angno pachini jun karbiang ngora rapanta la hello pin ke hem pujiso mang ke thega posi ni rong ke chipi Puthot matijong ni phain ko rapho ani lake pirthe adang thepi pensi Jisu Kristo amahang ke thegani ke the talondu Bes karbiang long hamren rong sopi pen kiching lok rong atok rong so rong bot Jisu Kristo phan ke kroya rat do an amondoli tin girja hemalong chingrum si Jisu Kristo am hangke thegani ke the katalon girja ke do lun ke kan lapen ke choki juna jaime deng dun si aningarong chipi renti lesson si Church of God the pailangso Church of God Larsing PKBA body langso amondoli pen kiching lok ongdum amondoli pen talon dun renti Christmas katalon angthek sarpi sarpu risoejang aklim angphar peri kaching thang alon kachipi ke choki jun kachipi se roi pensi Christmas ani ke the katalon pechun po kadu kawi arada tum fansi dami Christmas ka kardom pajerlo pini ladak hamren pen kilometer kep baka kahilo ke pailangso arna momondoli mate Church of God ke pailangso long enilitum mesen pen Christmas talon ponlong lo lasi kadu kawi Christian lapen Christian kalidet atum fansa tamenili Christmas akardom pipajer lo lapen kewang jilang elitum ansose arna mamahang kethek atheke hem Jisu Kristo amhang kethek arni unan katalon ponbom lapen alir alon pen anong kapathe ponbom ji aphat elitum por i ponbom lo nang lalo News report KTV News Nijang Karbianglong Southern Range Keroni Forest Kaparlo number 2 Jeng Khalong kedam tangmati jongni phai inkora pho ani ada por phai trok sira chitim apor malam inut arling ke sarabangphu Sot Narayan Chauhan artapli kebra pho alangli noke chorbom apor hut ejon nampia ingnar bangpen tengkheng dunsi penang an arplungsi adung an phodun rockpen penang an aduging hoisi pathi hoi an pinchonglo Labang somuni da phante bokte rayatum thekdun longsi sekilang je phan Kheroni Model Hospital along an ponbomlo bonta langli ko paikilang no penajo ingnam a ingnapen apran damnan juilo Karlitang Chauhan abang arpum Kheroni raikom saikiatum penchepari deng ponsi postmortem setami klempon popusi pachini pon হাতীটো মানে মানুহটো কাম কৰিবলৈ গৈছে ক্ষেত্ৰত তাৰপিছতো মানুহ গম পোৱা নাই হাতী আছে কি নাই ইয়াতে আৰু তেতিয়া চালে মানুহটো পলাই আছে হাতীটো ধৰি লৈছে তাৰ কাৰণে তাৰপিছত মাৰি দিছে হাতীটো একটাই আছিলে এইটো 8টা আৰু 7টা মাজতে হৈছিলে ৰাতিপুৱা সত্যনাৰায়ণ চৌহান গাঁৱত 2 নম্বৰ জেংখা বয়সটো 45 এনেকা হ'ব ছাৰ খবৰ তেতিয়ালৈকে আমাৰ বিলাক জনোৱা নাই কিবাটো সহায় কৰিব লাগে আৰু
News report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumi thakmi kardom.